ji sala 2001 ve tanoha salane di bîstê Hezêranê de hemû cîhan vê rojê bi bîr tînin ji bo alîkarî û piştevaniya penaberan. Ev roja bi fermî ji aliyê netewên yekbûyî hatiye pijirandin. Da got rewşa dijwar û ya dilşewat ya penaberan bide ber çavê cîhanê. Penaberên got ji ber encamê şer û tundutijiya hovane bihayekî mezin ji jiyana xwe didin. On June 20, World Refugee بیست مهاشش روژا جهانیا پنابرانه ام رزه لبر خودان و جیریا پتر جه 65 میلیون کسان دگرین اوین بزوره جه شری و تندو تیجا روین اوه در فتکا بورز گرتنا خلق و جواکان اوین جه سرانسری جهان پیشوازی لپنابران کرین و جهه که پاراستی بوان دناف دبستان و جهنکاری و دناف جواکا خدا پیدا کرین. Di vê salê de Ajansa Penaberan ya netewên yekbûyî heştagek bi navê bi penaberan re belav kirine. Ji bo piştevaniyeke mestir û rêzgirtineke dilgerm ji kesê penabere li hemû welatê cîhanê ve. چالاکیە ئیرۆ دبن نیشانە بە پەنابەران را هاتیە ئامادەکردن کە هاشتاگاوێ لەسەر فیسبوک و تویترێ هەیە. ئەم هەڵ ددن کە جواتان مە یا لەڤر و یان یا لە دەرڤە ئش بۆ پێشگیریە پەنابەران کار بکەن. Li gorî Ajansa netewên yekbûyî ya penaberan ji mara penaberan gihiştiye asla herî mezin di van salê dawî de. Gopiraniya wan ji Sûriye, Iraq û Efganistan û hin welatên Efrîqî ne. Yên got penceşêra tundutijiyê omîd û hêviyê wan ji kokê de rakiriye. Ji ber wê jî pêwistiyeke mezin bi alîkariyê ji van kesan re heye. through UNHCR's work. ایرو ام د جهان که دادچین زور نه سقام گیره آبوریه و نه بنجه روشا سیاسی نل باره تندوتیجی هن نزیک مالین من ام دخوازین چاوین خوب درگهن خوب بگرین لی هلبت ترس و سهم مناگهین تجهی که باشتر بلکه و مجک جدا بکت و آستنگان پیدا بکت نها دمه ام تراجیدیا بگهارین بو روشکا باشتر. Jmara penaberên Sûrî ya herî bilind de got gihiştiye li nêzî 12 milyon kesan ve û li welatên derdora Sûriye, Amerîka, Ewropa seranserî cîhanê jî belav bûne ji ber şerê navxweyî û tundutijiya bê hempa. What I say to the client is ئەوە ئەس دەبێژمە پەنابەران ئەم دێ ئالیکاریە هەوا بکەین هەتا هەنگ بشێن ژیانە خوا بڕێڤە ببن و لەسەر پێت خۆ ڕاوەستن. وا هەیە 10 ساڵ ئەم 20 ساڵ بیت ئان هەتا لە ژیانێدا هەبن. Rêxistin navnetewî yên xêrxwaziyê û alîkariya penaberan got bi netewê yekbûyî vegerê dayîne hîna jî bi di cwarî xebatên xwe dikin ji bo penaberan. Lê ne ew ne jî yê penaber bêhêvî nebûne. Hîna jî li hêviya dana alîkariyeke mestir ji kesên penaber e. Çavê wan li jiyaneke serfiraz û aram e û rojekê got karibin vegerin welatê xwe. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.